Langgong, Dok Putri Sastria, Anyona Gending, Sekar Ganggung, ditarik. Gendingana Sekar Ganggung, Sekar Ganggung. Halo. Mangken sampor racang rebdak teretan sudah. Oh, Eva 2 bis. Iya, cukup. Cukup. Oh, monre acara tenis monre. Baru mama syair ya. Mula bakale dari kak sudan niko jauh mak dari lakung naisa.
Tratan secok patangku cok patangku pisang jambu najan jauh nika padha pakle ate nama pas patempak dikaset tau pelian kula sudah jauh arep aniko mak dari legu maskan jauh arep tantone mak ijo kajo ya pepaya mangga pisang jambu tak kira burung bulan tak kira burung ya pepaya mangga pisang jambu Arenian pakun epat tepo mangga pisang jambu tak kira burung bulan tak kira aku arep lare kalian tanto epat tepo Tretan sudale nika sarembangan nak isa apareng Pak Adyat muni sakancaan nika pondho Pak pepaya mangga pisang jambu pokok tepo tak kira elang bobot tika madha ya pepaya mangga pisang jambu nika kereman dari jauh le eta juagi dak ajinawo wise emimpo pisang jambu mula banti kamanda cak majauh le apolong mak le tebole mak oleh tebo Tretan sudah arep aniko mak sarombongan dari lagu tantone benyang pepaya mangga pisang jambu Eka ngombar tiga eka tendungan suta mangga pisang jambu Eka ngombar eka tendungan saran jenal eko ingat amulan mangga pisang jambu Jana keteng laban amulan Eko Soro ngejung mula ngejung ngale ngejung aresanun
to seratin soro tedung bula tedungale sambung le Terus nyaman. Balik biasa. Bu mak bodeng ranting berano na bede cemak. Allah. Naisale ajam pote cetok burikna ajam teleng pandak sokona seratin Pada karga buri-buri. Bulan arte pon rik berikna le sokor seneng entarana kabengkona pacar Kesenian memang biasa, tapi jangan sampai salah guna. bulan arte le pon rik berikna Kesenian ada menterinya, kebudayaan itu namanya. pon seneng le entarana kabengkona Memang betul. udah hitung le mata asanku udah hitung mata asanku anape bulan satu Tretan sudale sanun topon ngicung nak isa terus seneng ale ndok bapak ida Tetan suka pon mareng ngecung le arep, ngecung arep pandai seneng. lamun tebak jak paburung le jak pak burung Dilarang, kita melarang pada orang yang sedang berpacaran. pada mata pemula bentikan na isa pula bentikan Memang betul. Kok Pak Hasan ngirim libelian nak isa kentongan ate kentongan ate Mata jalan le nyare boleh asari